Evo me danas u Njivicama na otoku Krku, idem trčati Adria Spring Trail. Vrijeme je nekako malo kišno, nadam se da će se pokazati sunce kasnije. Premda kad idem trčati iskreno ništa mi ne smeta. Čak i bolje, ovako malo je hladnije. Utrka starta tamo kod mosta Krčkog, tako da sad idem prvo malo autobusom. Idete ravno makadanom, Challenger skreće lijevo. To je jedino što trebate razmišljati.